Pemirsa kewentenan produksi pedes alit ring Karangasem ke Kantenang nincap. Para indikan inucap sangkaning akeh krama sanemu wali kegenah pelekatan untuk meretenin tegalan ring tengahin pandemi COVID-19. Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Karangasem, Iputu Swarjana mausang penincapan kewentenan produksi pedes alit sangkaning krama sanemu wali kegenah pelekatan pina keusanan kaun pandemi COVID-19. Lahan-lahan sanis sedurungnya ni kosong, turnenten kaurati becek raw mangkin kepertenin melarapan nandur pedes, janganan miwasani lianan. Dani mapengabti renggala pungkuran penincapan produksi inucap rajak memargi. Swarjana ngawawohin ring warsani lintang, kewentenan produksi pedes alit utawi rawit puniki kantos 5 tali samas petang daseton. Wilangan inucap ke Kantenang nincap ring warsa kali tali siangolas, saniwanta kali tali 700 sia daseton. Duaning jimbar lahan untuk metetanduran tedun, yening sayan ring warsa kali tali siangolas, antuk lahan pedes rawit kantos 306 dasa 4 hektare, raris ring warsa kali tali dasa, tedun dados 500 sia dasa hektare, asapun ikataler meka kali komoditas sanilianan, pedes ageng miwa bawang ke Kantenang tedun ring produksinya ne. Ring pedes ageng antuk warsa kali tali siangolas, produksinya ne kantos 503 dasa sia ton, raris ring warsa kali tali dasa, wanta kantos 500 kali likur ton. Punikatala ring bawang antuk warsa kali tali siangolas kantos 500 ton, raris ring warsa kali tali dasa wanta sama 50 kali ton. Eka Prananda Balipos Nguningayang.